uDlubheke eqhubeka udaba lwakhe olubuhlungu la khona-ke lugcine laholela khona-ke abawumndeni bakhe-ke ekutheni-ke bangasakwazi ukuhlala ngokukhululeka ekhaya ngenxa yamaphoyisa nangenxa yokufunwa kwakhe uDlubheke. Uqhubekile-ke wachaza kabanzi-ke wakhipha okuningi etshena isizwe ngalolu daba-ke waveza nanokuthi-ke sekunzima ngisho ukuya ekhaya uqobo lwakhona uthi-ke ngoba uyazi ukuthi-ke ugadwe ngapha nangapha. Nanto udaba oluphelele awuyizole khona la kwisiqiniseko esemedia-ke ngokhohlwa ukusubscribe-ke uphinde-ke ulike-ke lama video siphinde-ke sidibane nje kwezinye bafowethu. Nanto udaba cela nizwele amafoni yilo bethe yilo batshela lento wakwenza impela lokhu ubaba wayithatha ifoni wamfonela uSithole ubaba wakhe omncane. Akazange uSithole azoyibika leyo nto ekhaya ukuthi nombiko oqhamuka kuba Mshobeni osho ukuthi kunenkulumo engimvikelayo nokuthi bengicela ukuhlanganiswa nalo uSithole ogcina sebena umufi eNewcastle. Wahlala nawathula leyo nkulumo leyo. Yangilandela le nkulumo mangiphume enquthu ngithi ngeplazini. Hayi kube nefoni futhi engenelayo yakhe lowasemsingi. Ngithi uyabona-ke mngani wami kube ngifuna ukushaya ngabe sengiqedile. Njengamanje uqeda kungifonela uSithole uthi uphuma lapho enquthu yeplazini. Nampela angiqeda ukungena eplazini. Ngabona lapho lento iyangilimaza sengiyibikile kuphela amaviki ayikhulunyi enyangeni manje. Ngathatha isinqumo sokuthi angicela amaphoyisa engilewele lo muntu ayawangibambele manje ngoba ngiyabona ngiyalimala la. Nangempela amaphoyisa ambambe ethi uyegoli lo muntu oyena olobe emkhombile lapha ukuthi uyena wenza lento. Silungisa lolu daba-ke nase sihleli phansi ngithi Sithole kwangeke kufike ekuthenini ngikubophe ngamaphoyisa ngoba ngangibona ukuthi ngiyafa. uSithole masifike emhlalweni ngathola ukuthi umsula kulento akazi lutho futhi khona abakhanda emva kwakhe ukuthi lento ayibukakala sengaduye lo kusho nawo omunye wayeshaya ngoba ukukhanda kwalento kodwa manje bafuna ukuthi kube nengxabano uqala phakathi kwami naye kuyima bezokwazi ukungena kahle ukuthi besebenzise isibhamu mase contract phakathi kwethu ukuthi hayi yithi singezwena nebala mina ngayisebenza ngamaphoyisa lento ayiyama ke futhi sayihlalela phansi sathelela amanzi wakhokhela lokho gezumuzwa ukuthi wathathela kwabanjwa amaphoyisa washaya amaphoyisa. Silungisa lolu daba laba benza lento bazoyenza sisalungisa lolu daba ngoba esefona ukhuza umhlolo ethi Martha niyenza kanjani into ngisalungisa udaba nabantu bakhuzwayo nina niyodubula abantu lapha esitolo lento ayizubuya nibophe mina. Okay ngelanga enikhuza ethi balekani. Yebo ngesikhathi ekokhobisa le phone eqa abakhanda leyo nto ukuthi sizodutshula esitolo bangenisa ngendaba yakhe kodwa elungiswayo futhi esiqediwe. Uvika lokho ke lento izobopha yena ngoba kuyobulawa labantu lapha esitolo. Wakhipha le phone kwafona. Sasuka ke esitolo nebala kusibiwa linyelelwa izingane zaphela. Yangilandela ke lento basibiya ngikhonjwa bukhoma la sekuboshwe lezi igebengu. Ibanjwa ngawana sikho sibanjwe sabhangqa nesinye. Angiveti nangomfati igama lami lapho kodwa lapha endaweni ngikhandela istrategy sokuthiwa yimi engibulela ingane zakwasibiya. Baboshiwa abantu aliveli igama lami lapha kodwa ebantwini ngimuncu lokhu ongakwazi ukungenzeka noma yini egcine leyo nto yenza uhlaselwe ekhaya kubuyelwa amagemgemi ubaba nje unenhlamvu emzimbeni yizo lezo gameko lezo. Mfowethu singeke sisho okuningi esizothi siyafisa ukwazi ukuthi seniyazi njobani abathinteka kulento empini yamatekisi yaseFaraday igama lakho liyaphinda lithinteke futhi lapho ngithi uSithole osanda kulimala igama lakho liyathinteka lapho futhi. Hayi ngoba kuningi abahlala bekwenza ngiyaqhabuka nje kokubili lokho akukho engikwaziyo ngala ngeFaraday nelokhu njalo kodwa kukhona osekuphinde kwaqhamuka okusha okuthinta iuline wasezoko kodwa lokho ngizocela ukuchaza sekugcineni ngoba lento izigaba ngegaba ngoba lamhlanje ngifisa ukuyikhuluma baningi abantu abathi kanti ngempela ngilinyazwa abantu bakithi endaweni mina ngegama lami bambe belisantuza ebantwini ngendlela okungasiyona. Sadlula leso sigaba sadlula leso sigameko leso ngeqela kwesesithathu uthe mase kulokhu njile ngaboshela imoto eGoli. Ngithe mangiboshela imoto eGoli ngiyokhipha le moto ePitoli. Hayi ngafika sekulethi bathi ngizayithola ngeMonday waphoqa ukuthi ngilale eGoli. Ngithe nje ngene eForce Lawrence ngivashela abafundi nje lapho babe ngihlasela bona labantu bangakithi abekho manje laba semseni ngihlasela laba bendawo engeke singaxabene nalutho nawo bathi leyo bantu bazobambakala bababona isigameko singakasuki bahlakazeka babuya sebengibamba ngamaphoyisa khona lapho.
emgcobe lamaphoyisa kwajikila hayi amaphoyisa naye ngithatha lapho efike ezongithatha ngemetethi ngala omunye ungcobo kwakhona ngakithi enquthu ngithi hayi webhuti lo muntu okhuluma ngayo umuntu ebengizwana naye kakhulu kodwa futhi washona ngiseThekwini bengihlala eMoben Heights angihlangana nalento ngibalela kuyona lidlele iphoyisa hayi lethu 30,000 ngeke sikufake ngaphakathi ngide yani leyo mali hayi lathi ufuna uma umala unazo ugcina sikuvalele usho ukuthi uyobhela usubhela ngaphakathi ithi angihlangene nodwa lento ngophela yona lo muntu washona ngiseThekwini esitutulelwe eGoli hayi bangibopha ngahlala 3 months onke ngaphakathi eBosberg kwafika inqwaba ke amaphoyisa asethembisa ke eza manje nalezi ntathe ngihlale ngibalelwa zona ngisesekhaya ngaqala lenkinga ekhaya kubulalana kade khanjiswa zona phambili afika namakhesi ngiyothi amakhesi ayimathathu abantu ababengibhale kuwona hlanhla le ngathi ifoni ngakwazi ukuthi ngithathe ngafika ngishiya kwi-reception ngaphandle ngathi ngicela ukuthi sihambe nabo selapha e-reception ngacela ifoni ema-security nanginika bekhona la ngayivula bathi angifaka uphethi ngayifaka ngathi ngicela lama-date eninawo lo WhatsApp amawudelete into iyahlala no-3 years nakulo WhatsApp noma ngivuselela kuphuma lutho nithe konke lama-date enibala kuwona lezi zinto engikhulunyelwa zona ukuthi yimi engenza loo nto lapho ukuthi ngangiphasiphetha nobani ngithini ngikuphi ngoba ngihlala ekhaya mina ngihlala la eGoli hayi amaphoyisa naye impela ethi ayangena athola ukuthi into elandelene lapha kukhona okukodwa nje ukuhlobana nalento ayenzeka lapha into abayithola manje ngangisekhaya futhi la ngangisuke ngikhona ukhomba ngangisuke nginabantu indlela sasikhuluma khona ngo-WhatsApp siyikhulumela into engathintani nale yanto hayi lalela iphoyisa futhi hayi siyabonga ngoba ifoni sishesha silapha kukho engabe sisakubanga la noma funa masibheka ngokulayini siwenzile amafoni akakhomba ukuthi ayidonse ekhaya ngelanga lalo wesibili umufi ukhomba ukuthi wawusebakhomba ukuthi ibhetali sasuke uyozingela eMpumalanga ngaleyo la ngishona lo munye ngibalelwa kuye kulento hayi bengiyeke lapha liki icala langithatha laseThembisi ngokubamisela ukubodwa impela mabengena efonini yami ayikho into ehlobana nalento ebhalwe laphansi hayi ngaphuma ke lapho ngaphandle ngabuyela ngaphandle okay kuthe sekudluleke lapho kweza ke udaba osekuyilona manje lezi ukuthi ngisukumele lento ngoba ngiyayibona lento iqala yamanga kodwa egcineni kwakhona igcina isilima sabantu kwanami yangilimazisa isibili yangihlukumeza emaphoyiseni ngihlushwa amaphoyisa into engahlangene yangihlukumeza kakhulu kuthe ke ensukwani nje inyanga ephelile noma elandelwe ephelile ngiqale ngingenelwa amafoni abanye odriver nje ngiphila nabakayibona ukuthi kwenzakala nakho lokuthinteke ezintweni ezithinta indaba zako zonke ngithi kusho ukuthi sebeqala phansi labantu bakithi ngaqala kwenze njalo kusho basemva kwami bafuna ukungijuphula manje bethi ayikhona umuntu othinteka kuye lokuthi hayi uwe olimazelo ngidom futhi ngisekhaya negoli ngakhansela ngo-2019 angisondeli kuleyo ndawo bengizama ngizorekhoda kuphela mangiqeda futhi ngibuyele ekhaya ngihlala eGoli ngithanda hayi-ke kuthi mangisasolo lento ifuna ukuqalwa phansi khona kusho ukuthi umuntu okhokhobisa lento ngoba udlamela kangqulu lwakhuzwa nge-3 January kwavunyelwana ukuthi akekho umuntu ozophinde sondelane nomunye ngokubi yasihlanganisa inkosi nezinduna zayo kwavunyelwana oyedwa osesayidini lalaba kade silwa nabo wazi wathi ucela ukukhuzwa abantu abadala ngoba yibona abaphambili kulento omunye wabantu abadala bebasho engeke emhlanganweni ngoba engafundi ukukhulunywa lento iyaqala futhi iyaqhubeka manje makufuna ukuthi ngithola kufaka igama lami engibona ukuthi ukusala kwakhe emuva babevele besalele khona lento ukubona beqhubeke nalento ukuthi aqhubeke kulimala abantu endaweni uzinto lingabi kubikho ngayithula ke leyasifana hayi ngiyilandele endlela engilandela ngayo hayi ngithi ngiyayifica ikhomba futhi khona abantu bangithi abaselenkeni abakilo leli side ade futhi kade sihlaselana na alright kuyadlula leyo sekuyilena ke manje ka baba uJobo osanda kulimala ebuya futhi ngiyathola manje kufika amaphoyisa eplazini eplazini ubaba ufiyele khona mina inkomo zami isekhazona afika amaphoyisa ababulala beluzi ngenduku wamosha nje lokho into endlini wakukhobelusa kukhulu ukuthi lapho kubaleka umuntu inkomo ehlezi zodwa lapha eplazini amaphoyisa afika athi afuna mina ngithinteka le ndabeni eRasithole kuthiwa ngihlala la banana belungu ngithi into endabeni kaSithole kulo muntu ulimale ngisestimela eMoli eMpumalanga bengino2 days ngifikile eMpumalanga lelo fikulelo hayi iqala lento ngiqala ukusuma manje ngiyifune manje ngoba police station seGoli ukuthi hayi ngicela uma ube banalo ulwazi ukuthi ubapha abaphethe leli case kaSithole mabe nganje eMpumalanga estimela eMoli
eDebonets ngangihleli khona cishe sahlala 5 hours ukusuka ntambama ngo5 cishe sashona ngo8 la sahleli khona. Kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakalo awenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mayefika lapha ekhaya ngekusale emuntu ebaleni. Information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento kakhuzwayo akumoshakale. Kunjalo ingozi elimala usemall bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emall indawo owawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into angiyazi manje nje kwathi nagcina namabhenge ngigcina nezo mangivashela ombomzabami lapha nosibalo khona osibala abahlala khona. Hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibili banayo izolo sasihleli khona kusaza futhi aphinde sabuyela lapha emall sayehlalela khona sasuke lokushila. Ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathiwa bayithinta ifoni amabeya nje befike bevula amakhamera lapha eDebonets bose bengibona ngoba ngibasendela ngagqoke kanje fika lapho niqale isikhathi esokuthi afika leso sikhathi emall itole ngayengena zu2 engizazi ngineshoti ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento yenziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebeyafuthi ukuthi amaphoyisa ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibonda ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungcole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right. Amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala KwaZulu-Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayekwazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlale ekhaya ngihlala nakhona eplazini yama siyosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station eseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazwe ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ngingenile lo police station ukuthi ngidibane naye khona ePitobia angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelele ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enzele izinto zakhe azenza kumina angibazi khona ngene police station. Okay kodwa unaso isifiso sokuthi uxhunyaniswe namaphoyisa kuze amaphoyisa ngoba kubalekile talents uphenyo kubalekile futhi ukuthi usondelane nawo ngoba kuba buhlungu ikhathi eziningi mangabe kuba yiwona agcina ekuthola asisho ukuthi khona ayakwenze kona ayakubophe kodwa kwesisikhathi ngoba phela asuke ngabhaliwe kwekunye ukuthi asuka amaphoyisa nawe mhlawumbe usukuyitshela ukuthi yibo laba enijahana nabo uyithole sekudaleka inkinga engenasidingo so kubalekile ukuthi uma udingwa amaphoyisa usheshe usondele kuwona uyilungise nawo eyamaphoyisa. Siqale sixolise mfowethu kakhulu ngobuhlungu balento uthe ubani umuntu owenza yonke lento ngeke ngikwazi ukumdalula la kodwa mase ngiqonde namaphoyisa ngiyabeka nje caca amagama abo ngoba lento yomoya ingagcina ithatha iyosebenzisa igama ngendlela ongasiyona kodwa ngoba kuhle lokuthi amaphoyisa ngifuna ukudibana nawo ngoba sengigcine ngifonela amanye athi ayangifuna kodwa akukho engibonile kodwa umuntu amfunayo athi kuthiwa ufihlwe yimi engimondla ngithi ngimondla ngalo ngoba ngino2 years zonke mina ngingasebenza ngihlalele ekhaya ufihlwe yimi ngimfihla kulo. Yebo sizwa kahle right.